wabarakatuh. Mga kakasya-tiranan, alhamdulillah, dahil naisab kita niyo, waktu na to, amanin waktu pas maghrib, karta yung guru mulia, tagsuko sin waktu ini, insyaAllah ta'ala, ari na ako magtalugay, yari na siya limilingkod, daw ta imaalok, sarta karungukan na sin kamukatan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mayroon na rin day nga puro kalasahan, Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulilain dito mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Kakabiyaksahan hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tunguda bunga sin pag-iman. Pag-iman sin mga sila
babae iwan usog. Amin daing masa nakauna sambil pa masa ini sambil na paadlaw kiamat di sila maabi-abisin lingkat lingkat sintao tumarawa in makataabit kanila lingkat piarat saya sin sila harukun iman unun karta iamalan nila hahinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sin Allah ta'ala in ayat pangadjian nato yatud namo maun padarat sing kamu sabarang sinabutan sin suara ini ayat suratul Fatir. Ayat hangpu tagsiyam pa ayat kauhaan tagtu. Mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini aun upat parakala yamalan si mga sila bariman usog iwan bariman babae. In upat ini naglalawan. In lawan pamarayaw. Amwat tim pamaugbog nila natunggang king na indunya iwan sinluon niya mawuntul da sila di da sila mapinda day nga kaadilan kabuntulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna tiyanto nila in mabunnal da iwan sin bunnal da amura in pamaugbog, iwan amura in mamaugbog, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan nanay kuriring hakabayaan sin Tuhan. Ingkatan mialing iring haran mabuntun. Najujana na hakabuhi. Lawi aula majujana sila hadlaw kana. Mga anak po, magmaaroy kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aula na yari kita niyo hamasa. Wala na aun hamasa na kauna. Tiyo sila. Adapun imasa na to ini, tataud-taud mahadjana. Intutukasan kanila, intatandasan kanila aun. Karawa, sali da intatandasan amasa nila, iwam masa na to, marawa in kanila tiyo-tiyo. Piatu pamasa nila. Kita niyo biyaon sa taud-taud, piatu da hamasa na to. In bariman usog, ibang bariman babae. Yari impamagbog nila. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Ika-isa. Parman sin Allah ta'ala. Pakatan. Uno yan imparman yan. Dahil nga Tuhan, harap pa nabi, dahil nga nabi, pihatod marikato tanin. Kahatihan sin taumaas, kahatihan sin bata-bata, kahatihan pa, sin wala parimatong pagbratong niya, aunda magpahati kaniya. Uno yan Tuhan. Wa ma yastawil a'ma wal basir.
Parman sinallahu ta'ala, di tuod magsaliin dua. Unuin dua ri magsali yan. Di magsali in buta iwan sin makakita. Ang atuan, papaglumba im buta iwan sin di makakita. Di tay maun. Kakawa, papaglumba-lumbaon kita niyo sintuhan. Himakakita iwan hiri. Himakarungog iwan hindi makarungog. Ampem papaglumbaon, sintao, imbuta, iwan sindi makakita, naliaukan. Na, unim maksud sin makakita, iwan sindi makakita. Di magsali in tao, dua ini. Uno yan tuan, tao taga iman, iwan sin tao nagkukufur. In tao taga iman, makakita. In tao nagkupur, misan masawa im pangatud niya buta. Kaniyo mga tuan. Impamaugbog simbar iman usog iwambar iman babae, di sila makakita. Impamaugbog nila pag-iman. Impamaugbog nila pamarat saya patuhan, bukun pamarat saya, ha? Kaya na naman nila, hantara nila magkahi. Hakawa, impamarat saya nila, pamarat saya, kaya na naman, pag-iman, iwan pangagad hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung kagunahan simasa ini. Na, imbar iman, usugi wambar iman, babae, makakita. Ayaw pari makakita, intigid in masawara, misan intigid lum, makakita na sila. Mayta, aon pa niya, pipag-uusal nila wang tigid lum. Bukun buta inatay nila. Bukun buta inakal nila. Bukun dabuta mata nila. Yan mga tuan. Nawang bukun buta uno. Nurullah. Piyakay nila in sahaya kawayaan sin Tuhan. Wala nila piyakay in ilaw kawayaan sin sila magkahi. Iapas na Tuhan sin tawin ilaw. Kialing katan na in tausin ilaw hinang sin taong. In original ilaw. Sahayasin pag-iman, sahayasin pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa napapakay sin kamatauran. Amo yan inamasa na to biyaon, tigidlum bitu-bituhan, misan sa upama, yan in ilaw, hantara sin tao iwan tao sa tigidlumin jantong nila, tigidlumin akal nila, tigidlumin pangatud nila, hakabayaan sila Allah Ta'ala sabab nagpupur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muyan mga anak ka po, pamaugbog pag-iman sa bunda. Di magsali parman sila Allah Ta'ala. Bang Tuhan na nagbayta, subay na to naghakarong. Bang kita niyo nagbayta, iwansin sila, iwansin kamo, di man jari akarun. Maita, kaniya-kaniya pangatud, kaniya-kaniya pikilan, kaniya-kaniya akal, kaniya-kaniya panghati. Tarawa, bang yan natibo. Doon nakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nurun ala nur.
sahaya halom sin sahaya amo ting kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yadto pamaugbog sin bar iman usog iwan bar iman babae harwa naglalawan inham buok marayaw inham buok pamangi. Tanyo mga anak apo. Ay man sin Allah ta'ala kay wanan ayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inayatin ni, so ay sadyaong mapatayon pa. Ang pahibay ta Facebook nila. Ang pahibay ta YouTube nila. Ang pahibay ta telepon nila. Way kami sablong na nag-inna lillahi, way kami nakahati, mga ong kampung tamiyatay. Mga tuwan. Buhi, iwang patay. Kaunahan na ito ayatin. Dumadlaw wasahabaran mo. Inna lillah, inakuto iniring atuhan. Buko na kutoy din kanama ko, buko na kuring kanina ko. Inhiyama ko kay na kuring dahatuhan. In kami katantan, inna lillah, dahin kami hatuhan. Na pagkakauring atuhan, uning kabayaan mo. Agarun mo yung kabayaan mo. Agarun mo yung kabayaan nila. Di, inna lillah, o Tuhan na mo. Ikaw yung tagdapusin langit. Ikaw yung tagdapusin lupa. Ikaw yung tagdapusin hangin. Agarun na mo, ing kabayaan mo. Ing kami, ipon mo. Amo yan yung pamaugbog simbar iman. Inna lillah, saliin lapal. Tarawa, nagsimpa kamaksud. Imbar iman usog, iwambar iman babae. Wala nagsimpak, doon na sila. Hituk nila yung kabuhi nila, hituk nila yung kamatay nila, hituk nila yung katanyaon, pakawayaan sin Allah Ta'ala, tiyanto nila, amuad to in magmanyatakan hakabuhi iwan na kamatay. Karunahan na to na mga anak po. Sa tanda sa ni masa na to ini dumadlaw. Di makapasin tao, may kambiyabay ta inansin. In pangasubo biyabay ta, in jawab biyabay ta, may ba hindi makapasin tao? Sabab di kakitaan. Tigidlong. Kitaan yun hinang singkapir. Naiging kasipog patuhan. Naigmaning kasipog patuhan, di da masipughan tara nila magkahi, hipagmalaki, hipagbantugin makasisipog, habaran, hapikilan. Saan yung mga tuwan? La wa ma yastawil a'ma wal basir. Di magsali, imbuta, iwan si makakita. Imaksud yan, di magsali, inbar iman, iwan sin nagkukupur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, firman sin Allah ta'ala, wala dhulumatu wala nur. Di magsali. In hakatigid luman, iwan sin hakasahayahan. Ano yung mga to? Di magsali. Inyaon, brown out dito kanila. Inyaon bukon. Allah tuwan namumung mo. In nagbabayad, namumung mo. Inway nagbabayad, nagbumung mo. In katanyaon, nagsama-sama, mamung mo. May tayo nilang niya. Ubos patayon, ubos buhi. Na namamarayaw tuwan, yari pa kawado. Biyadiin na bang adlaw susungon. Biyadiin na bang kauri makada kabayaan sin Tuhan. Misanin hat piyong sin. Piyag sukayan mo. In ilaw siukayan mo hat piyong pilaminit diyaman. Biya kau sin nananas bisin pamungmung. Na naman na marayaw. Pasando nga marayaw.
bang wala naroon. In kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala dhulumat wala nur. Unin dhulumat, hinang kalungan. Unin nur, hinang pamandu, magada kaadilan. Di magsali, in hinang hakalungan, iwan sin hinang miyakada pamandu. In pamaugbog si Mariman, doon sila hinang pamandu. Perasin Tuhan, hakahinapusan Nabi Iwan Lasu. Bukun Tuhan mahunit, in mahunit amin simula nga kabayaan sin Tuhan. In katan simula nga kabayaan sin Tuhan, ato niya imbaran niya, ato niya pamarinta, ato niya sundalo, ato niya pulis, ato niya katantaan. Kita niyo mga Tuhan, may tayad to, balala. In hinang kalaungan katigidluman. Kaniyo mga anak po. Dahil nga sabab yan, in ilmo, sahaya. In magada pamandu, sahaya. In magad hahinang pamarayaw, sahaya. Nainlawan niya, in magad hahinang kalaungan, nakatigidluman, mga anak po. Iblis inut-inutunin tao. Bang mayan masipog imano siya, biya singkat sipukan di matungkan niya. Tiyo dahinang, way miabot hang kajam, way miabot hang kaadlaw, pasujurun sadya siya, wala siya simug. Atuan, laungun iblis, hindi da malawong bariman. Na, imbaugbog simbariman, doon sila hapamandu, tiyang kisan nila in kalaungan sababing pamandu sahaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala in kalaungan tigidlum. Ang paon naman siya, kaya ingatan niya marayaw. Kaya ingatan niya mangi, hinangunday mangi. Kita niyo mga anak ko. Hikaturi magsali. Walal dhillu walal harur. Dua, naglalawan. Di magsali. Di magsali. In hasilungan, halambungan. Iwan sin haparatan suka. Aun hula tuan. Di misan kau makapangumbog sa sakatan, masunog kau. Di magsali. Inhapaslangan suka, iwan sin halambungan. Uno yan tuan yung maksud yan. Di magsali, intaunal ka, iwan sin tausulwa. Intawa pinal ka jahannam, hadunya pa baga kayo. Intian kayo. Idugo kayo. Impaghulaan kayo. Impamanaw-panaw kayo. Ingkatan kignot kuhibal nila kayo. Sa mapaso, bukon. Hangkan na ininta ulima kam. Kaya niyo mga tuan. Nah. Palman sinallahu ta'ala hakaiwanan ayat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di magsali. Inta ususul kaun, iwan sintaunan alkaun. Inta ususul kaun, hakabuhi pa, marayaw kasuddahan. Yan dayaw nila kasuddahan, nagsasarak kakarayawan. Biadin indayaw nila kasuddahan,
miyamakad sinatulan kabayaan sintuhan. Biyadin indayaw nila pakasuddahan, inig nila imataas sabaran nila, kaya wa nila imababa. Biyadin indayaw nila kasuddahan, inig nila yung gulalan nila, dito na sila magpagulal hatuhan. Saan yung mga tuwan? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di magsali inta ususulgaon, di pahadun niya iwan dito hadlaw akhirat. Hindi hadun niya inta ususulgaon. Tao marayaw malasa kaniya. Tao mangi malasa kaniya. Sabab marayaw siya kasuddahan. Sabab nagdara siya sa rakka. Kawan tagupat ka jam, nagdara siya sa rakka. In sarakka, ikapatay sing kayo dunya, iwan kayo hadlaw akhirat. In pagsarak ka, ubat sintao na sususa. Pula-pula mo yan sa dihinangon sintao. May tayad turi nila mahinang, sabab sinwala sila nabiyaksa, hakabiyaksahan kabayaan sintuhan, nabiyaksa sila, hakabiyaksahan kabayaan nato, kabayaan nila, kabayaan niyo. Ito mga tuwan. Di magsali. In hasilungan, iban sinapaslangan. Imbariman, doon sila hasilungan. Ang silungan nila hadunya sambil paadlaw akhir. Al-yawma uzilluhu yawma la zilla illa zilluh. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hadlaw ini way nakasilungan. Way na dahon kahoy, way na building dakula kasilungan mo. Way na payong maramo. Kagawa pasilungon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab sinhinang nila, hinang susulwang. Tani mga tuwan, imbar iman, doon sila lambong. Doon sila lambong sinsulwa, adunya pa. Amad timbagbog nila. Yato ini kato, ini kaufat. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Di tungod magsali, imbuhi iwan simpatay. Di na. Sa wala to ingat sintao. Iniingat sa sintao, miyatay na long na siya. Iniingat sa sintao, manglurok kita ni ulong niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, betaan kita niyo, aun tauri kanasihatan. Di kanasihatan sinta umuhi. Tuway magnasihat kaniya tao patay. Nauno. Amin tao miyatayad to. Misan siya wala nakapagnasihat, intao yan buhi, law na mapatay ra ako kaniyad. Kanyo mga tuwan. Uno'y maksud biyata sinallahu ta'ala, di magsaliin buhi iwan sin patay. Biyali kanimbar iman buhi salama-lama. Buhi dari hadunya, buhi dahadlaw kana-kana. Ingka buhi nila ri hadunya, yantapi'u bima indallah. In kabuhi simbar iman di hadunya, kaya paglagi nila, in piara kanila sintuhan nikmat. In mga bukon bar iman, in mga nagkupur, di kapaglagi, di darumungog, di datumayma. Nganan sila patay, misan buhi.
Di ta rumay nga, di da rumungog, di da kimita. Di da tumayma. Ampay bariman, buhi sila. Yan tapi bima indallah, piaglaki nila inday nga Tuhan, way lupas. Kaya lupasan na yung tao. Inansam pa siya magibadat, suway na mangiusog. In makasay pa siya magabadat, suway piang na. Day pa rin Allah Ta'ala ba'y ngulong. Bang siya mangayo kaampunan, ay maundasin Allah Ta'ala. In ulong iwan sila sa sinallahu ta'ala kato taning. Na. Wama yastawil ahya'u walal amwat. Dito magsali imbuhi iwan sin patay. Balikan na to, hisimbuhi bariman. Kaya paglagi simbariman. Inuno. Dahil nga sabab yan, mga anak kapo. Ayaran na to, imbaran na to. Kapag ayad kabayaan sintuhan. Karena in tauri niya ayaran, imbaran niya pag ayad kabayaan sintuhan, beta sinallahu ta'ala kay wananayat. Ulaika kal an'am, mabiya sila yan kabuhi hayop. Uy, no inusinto beta ang simbihat to. Pabayta yan tubunal. Dahil hatuhan harap pa natin. In Quran, pag-ubusin suratul Fatiha, suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Rayba Fi. Paimansin Allah Ta'ala, in kitab Quran yan, way kabakan mo halaw yan, magduwarwa kaw simbayta. Bukun hat nagduwarwa, nagtutunan tao. Ano yung mga anak po? Na. Wasihat katu taniyo. Daing hatuhan harap pa natin. Ayan. Ulaika kal an'am. Inlawan pamarayaw, wagbuki niyo. Inlawan pamangi, ay niyo pagbawbuki. Pabila niyo wagbukan, inlawan pamangi, mabiya kamu hayop. Isin nagbayta mariya hayop, Tuhan. Balhum adal. Kumakawa, aun waktu, labi parang hayop. Kita mo ngi matuhadun niya biyaw. Masasin na biyaw lalut, usog iban usog. Imasa ini, usog iban babae. Babae iban usog. Usog iban usog. Uno pa, na in love pa yung tao hayop. Ulaika kal an'am. Ano yung mga tuan, makabuha sa ini. Nakawa, wala miuga yung mga tao. Sabab, way punishment, piara tong sintuhan, piara ita sadya, tumtuman yun, naaw na masasin na biyaw lalot, usog iban usog, diya ubdaya sinallahu ta'ala yung gumi. Piagulaan nila. Inwala sa buroon, piaulanan sila bato, tilo sila simbato. Na mga anak ka po, magkakunahan kita ni wasaya na bawiya. Wasihat di nga kanabihan, iba na karasulan, inhaulihan nagwasihat na binato, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin wasihat yan. Biyay ta kato si mga ulama.
murid nila kita niyo. Uno yan. Kun waliyan lillah. Kauhan tagupat ka jam, subay kita niyo kalasahan sintuhan, subay kita niyo bagay sintuhan, subay kita niyo ri mabutas day nga kabayaan sinallahu ta'ala. Kauhan tagupat ka jam, masubay baran mo. Mag-asubo kita niyo pakaniya, kalasahan dawa kita niyo ni sintuhan. Kun waliyan lillah. Wala takun waliyan lisyayatin. Wali syahawat. Ay kau mabaya hinangun kau bagay sin syaitan, iwan bagay sin nafsu. Tarawa kun waliyan lillah. Allahu waliyul ladzina amanu. Inallahu ta'ala imbagay niya, kalasahan niya, tabangon niya, palihalaon niya, bariman usugi bang bariman babay. Jadi nindagbo, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hiig sila ring hamangi pamarayaw. Hiig sila ring katigidluman pakasawahan. Hiig sila ring kajujanaan maun pa kasanyangan. Uno yanin hinang nila. Ainun bakat min khasyatillah. Wala nila iusalin nikmat pangatud pamangi. Sa iusal nila, piyag tangis nila hakabayaan sintuhan. Uno pa. Ainun kaffat an maharimillah. Mata. Piyo po niyari paaturun sin mangi. In syaitan tao, iban syaitan iblis biyaun, mangi katani ni tanda na tao. Kasuban sin tao aturunin mangi. Na into nasabot. Piyag tangis niya, may ta siya nakahinang kasaan. Kaya kay na yung pangatod niya, piyo po. Ini katu ainun harasat fi sabilillah. Kaya kay na yung mata niya, piyag atod pakabayaan sintuhan. Piyag jaga hari sila magmula. Sakali piyag jaga bang man siya magmula. Ito mga tuwan. Uno pa yan, in waliyullah. Sindum biyaitaan siya sinallahu ta'ala hadis sinjunjungan alaih salatu wassalam. Sindum, mga subintuhan. Hisyim mangayo. Hisyim mabaya, mangindua. Hisyim mabaya, magpaampun. Imbar iman, wala pa natatalo, yadto na nanginduaan na. Yadto na nangayo na. Yadto na nangayo na kaampunan. Imbukon bar iman, law na magparuldol na kita niyo, mga anak po. Ayaw, di mo kaingatanin waktu. Ing kamatay pa, ayari hamasa na to ini. Kamatay bigla, wala na sakit. Ay, ikaw magpuha-puhalong mula na ako na sakit. Ayaw. Sabab wala biyay sintuan. Pag sadya ka mo, wag ka mo masakit na. Why? Inbayta sinallahu ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Pag sadya ka mo sing konsum. Pag-aturan niyo, paglilingan niyo, bang ununay nasadya niyo sing konsum. Imbar iman usug, ibambar iman babay, doom iban adlaw. Sababhaw po din waktu na to. Bukong biya sinumat kaibanan, matong nga ibu katahon, inlukay nila. In kita niyo katluan katahon, payanain tao. Kapatad katahon, nagtungkod na yung kaibanan. Kay man katahon, puti na, imbuhok.
Yapang po tag 5 taon, iuwan ng tao, malaas na. Mga anak ka po. Amod tinday ta katutan niyo, magkarunahan kita niyo advice. In-advise yan na biyabay ta nakatutan niyo. Hindumiwan sinadlaw. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, uuhon na to, inbaran na to. Uuhon na to, innapso na to. Uuhon na to, insahwat na to. Pataalukon taniw pakabayaan sintuhan. Magparuntungan kita niyo hadunya tiu waktu. Tiya takamahan kita niyo sinallahu ta'ala. Adlaw ka na. Sin wala na para mari tiyagad na rin tukato taniw ing karayawan habang mayan magad kita niyo sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian, mahakoy kita niyo, palugal marayaw, ayaw kita niyo mang lamod-lamod, hay nang mangi. Mumusun na to, imbaran na to, hapag mumus kabayaan sintuhan, damikian mumusun na to, inahli na to, hapag mumus kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, tub-tub na rin to, salam doanan mo ang mga kakasi at tiranan, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at tawfiq was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.